thon ri we mai gwen ta khani jene rong mai rupian ko ta sa he ni zo sam da ko simple interest rai me question ko nai na bam the if the simple interest on the sum of money for 3 years at rate 12.5% per annum is rupees 3,500 less than its principal, then find the sum and simple interest ko in simple interest tong lang ko thai sam ko simple interest to my tong formula principal rate time khani divided by 100 mai simple interest tong formula te khorena compound interest tong rena amount equal to principal 1 plus r by 100 whole time miskume hote kanai to khena mi te jalo ko simple interest khoi mgan ko me interest ko khware ke compound interest question khoi mgan to amount ko sino khware me anu thala hu ke na te gong da me question ko we ko ke na pani ke asai kong tho ai me tong formula kanai ai sin so la ke ke bai me tong thya ko ai khwa do jaw pani jalo ko jaw ko rate percent he ti no ba me 12.58 na ti lo the ko mi sa to 12.5 sa me aju so sa me anu 1 by 8 he sa me thai the ko mi sa to 8 है principal so mga ko 1 है interest upni sa tong the ti kom khai tong the ya ti kom ko thom e sa de to zu upni tha ti kom ko thom e sa de to interest de ko thom ta bni the principal to kala khana ba mani de hote kanai to khena me ti kom ko thom tong interest khani principal kanai to khena me te unit pong khena na ba me ke question no sai question ko principal khani ti kom ko thom to interest kanai to khena me rupees 3,500 khena ai to na sai me to 5 7 35 me to principal to azu bne ta principal he 8 unit sai to into 700 lo to 7 7 56 100 me to simple interest to 3 unit he 3 unit to azu tha 700 73 2100 option a ko 9 bam the ko jalo to ko second question ko a sum of money at the rate per annum at simple interest becomes 21,100 in 2 years and become 2250 in 5 years. Find the principal and rate of interest. Same to principal he tilo mage hote principal te tigum kanai tang ko rupees 1,200 2,100 gwa ne sai khorina tingkum pungu tang to azu gwan po tingkum pungu tang to 2250 gwa ne sai khorina ano thailo no merina amount khani amount kanai minus sum gan ko interest phange tna no ma he thailong pe na the mi to ma amount he kanai tong khena me azu tha to 5 1 rupees 150 mai khena the tikum azu so tikum ka thom kha tikum he kom na sa tung e tikum ka thom kang he interest hai simple interest 150 ka nge sa tung e 150 hote ne mai tong lam ko thai sang kang example kha na sa lo me simple interest question ko to principal he kalai ma ge khan ne interest he khas ne kalai ma ge tikum pum interest kla khan apni de khorina khau sa ro za kho tikum pum khang amount है जो पनि था sa जो amount a1 pholo ko principal khani rai me tingkum to interest kanai me tingkum to interest kathom me tingkum to interest padai me tingkum to interest pongu me tingkum to interest khorina tingkum kanai to amount to जो पनि था sa to a2 pholo ko principal khani rai lyang me tingkum to interest kanai me tingkum to interest khorona kanai to khena me ja ko tingkum ko thum khan khena the ho ja lo kho ting kanai khena me ai interest khena the khorina anu sa tong e amount kanai to khena me interest puni de interest kho 9 bam the ko tingkum ko thum 3 years to khena me he rupees ko 150 ye to na ti lo na bam the rupees 150 sa to mi sa to tingkum khat to interest also ne ta om sai to 150 divided by 3 equal to 50 rupees tingkum kha ton the tingkum kan nai tong e sa de to azu ne ta tingkum kan nai sa de 50 into 2 kum sa to rupees 100 he tingkum kan nai tong simple interest de khore na question ku ti no ba me amount tingkum kan nai tong amount te to azu so sam ga ko tingkum kan nai to amount te to 2,100 na ting no ba me ata anu re thai amount kan interest kan ta minus sum gan ko principal phang pani principal te 2,000 phang the khorina rate percent phu paro to ni sa lo rate percent ho ju ni tha tikum kha tong interest el pa ring we khorina principal te el pa passing na ye khorina percentage what kho sai sa de to 0 ko tho 5 by 2%
Kami sa to 2.5%. Or an answer hai option C ko 9 bam the. Bai mi jalo to ko question 3. A sum triples in 5 years. The rate of interest is principal he tilon bam ke koren anu ka khat ko principal he lupa khare to na la lo ko ting kong pungu tang hai tingom pu tang hai amount ko hai lupa ka thum phang pani khorin anu thai amount hai principal khat ni interest na ka siam to nge to mai thai principal te lupa khat the anu kho ka bang bi ko salo kon the principal he lupa khat the to na lai hum to liap lo mai lupa ka nai the tu boi tha interest pani the khorin anu calculate su ko tingom pu tang interest tingom pungu to interest lupa kanai sai kome sa to tingom akhat to tho zo pani tha interest sai sa 2 by 5 equal to 2 by 5 or 1 by 5 into 2 I slow ne 1 by 5 is size so 20% ne to na thai lo kon the mai thau ko mai thai mo mai nai sa te relia mai class ko te jalo the percentage ka ne fraction to video ko ta ko na into 2 mai sa to 40% ko na mai ham mai thiak su ta ne sa to 2 by 5 hai saro pungu ko saro kanai hai azu so sa to ngai ko mai sa to 2 out of 5 100% equal to 40% ai thiak su ni nu e khona kho thiak su ni nu e na ni su ni me ning de the answer to khat na kai gan dong de option b hai answer de khorina khalo zalo da kho a certain rate at a certain rate simple interest as some become triples in 25 years and how many years will become 6 times of itself to anyway principal ti lo mo ge anyway lupa khare to na la lo to kho khorina ti kum sui na pung tang azu wan bo sang ko lupa ko thum amount ko ne sa amount he anyu thai principal khan ni interest na ka siam to ngai principal he lupa khare to na anyu ka bang bi ko ko sa lo kan the ko me sa to liao no mai lupa kan ne to interest bang ne the current question akhat jalo da ko in how many years will it become 6 times sai mo sa to principal te kalai mana lupa khat na ba me ko te tikum azu so time ge mai tikum heju tang mi long hwe cầm rupees 6 guat ne sai amount hai kum so ni amount thai principal khat ni interest na sem tong e amount ha mun sa to principal he lupa khare to na ne kho la lo kan the ka bang bi ko hai jalo daro ate lupa kanai lupa pungu liam lo me to tu boi ta interest te mai ti kum azu to interest so time ka me to phu pa kho sa tong e kho za kho interest ha interest lupa kanai hai ti kum sui na pungu kho phang he sai tiko interest lupa ka nai phang hai tikum sui na pungu ko re sa tong kom sa to kho no khane ku nai no me tingkom pung mai phu pa kho sa tong them to ti interest lupa pung phu pa kho sa tong the kom to ma interest lupa pung to azu ne ta tikum azu go pani bo sam kho 25 divided by 2 into 5 that 25 5 is 125 divided by 2 me sa to 62.5 years 62.5 years ame 62 years 6 months sa tung e 0.5 sam to tangkhai sa tung e koren tingum akhat tong tangkhai sam to 6 months te koren option C hai so me option the jalo da ko at what rate percent will some rupees 3000 amount 4204 years at simple interest ko ti no bam the principal khani amount my principal hai rupa sing thum e to na sai korena amount rena 4200 e to na sai tikum azu so tikum padai long kho misal to kanai tong gap te anu type amount khane principal kanai tong khena me he minus sum interest phang puni sai me interest to lupa azu to lupa 1200 phang puni te tikum azu ka tikum padai ko tong interest em ha ko misal tikum padai tong interest tikum padai tong interest hai lupa 12,000 ni sai kami sa to tikum akhat to ako zu ni tha sa to 1200 divided by 4 300 kami sa to kho question na rate percent pu paro to na sai tikum rate percent hai tikum akhat to interest ka thwai hai pa phai thum the na ko tong principal re na lupa phai sing thum the the percentage gon paro sa to nge kami sa to 0 ko thum to 10% ne ko to rate percent है kum jane option C है so me option the और zalo da ko question so for a certain period of time at a given rate of simple interest
The amount is 5 by 4 times of his principal. 3 years later, it becomes 7 by 5 times of principal at the same rate. What is the rate of interest? Correct. Sai thì cũng azu tăng số sa mẹ thải mà cái nhiều zoom số cái thế không khỏi cái thế amount hệ thì cũng thải mà cái 5 by 4 times of principal. What này sai thì cũng azu thì nó sao lo một cái có thể a by b equal to 5 by 4 thế cái này tổng ratio tại mới sao tôi mấy tổng tăng hệ thì cũng có thùng luôn còn thằng cái thì cũng có thùng tăng hệ amount thì 7 by 5 times b principal rate na sai a to amount khane principal tong hai 7 by 5 te khore new thai principal hai kala khana khande kho new ho principal khai padai 4 9 na ba me kho principal le 5 9 na ba me he kanai sum ton de bai ba no ke ka kui khat na de kum jare tin sum lo kho sai to kho 5 in multiply lo kho na 4 multiplies lo kho kum sai to 5 4 is 20 kan again 4 5 is 20 kho gang pi ton the kho ka bang ko 5 multiplies we sai to pi ro khani 5 multiplies lo kho ham ge sai de ratio te la ni the 5 5 is 25 correct kho khane he ni 4 in ka bang ko multiply so sai to kho pi ro khane 4 in multiplies lo ko 7 4 is 28 then to ratio ta klai ma khang kum ja gina ka ni to ratio de po ko principal khane rai me amount khane kanai me amount the principal te 20 the rai me amount te 25 ko 9 na bang the ko da ting kom ka thum tang amount te sui na sa na the khor ai sa lo that ne kan kala la ni sa tang the amount khane amount kan to khena me ti hai interest e to na sa lo we ko bang bi ko question number 2 ko ta khong the me ta ko question ko kan to khena me unit 3 unit the ko me sa 3 unit de kan to interest ta ne the azu khang ko ti kum ka thum ka e to na sa lo we ti kum ka thum kan nai ka ko ti kum thum nai me sa to 3 years ko hi than nai pa lo da ko interest 3 years khang he sai to 3 years ko 3 unit phang e kum sai to 1 year ting kum khat to interest to kum na 1 unit phang da pun the kum sai to what is the rate of interest azu tha rate percent ting kum akhat to interest akhat the principal to azu ta sui the horina kana 1 by 20 sa me to 5% sa tan the mai tong lam ko ka ga mai ni ka ga mai na the ko hu thu mai tong video fraction kana percentage kana tong relation the video khana tu ngai tha za lo kana memorize lo wo khap liang mai question ko za lo ko khap liang mai question ha ma ke question number 7 two partners A and B lend out their money into different banks. In two different banks, the simple interest received by A at 8% per annum in 2 years is same as the received by B at 6.25% per annum in 4 years. If a total of 1, 2, 3, 000 was invested by them, how much was invested by A alone? Current number say pu kana A khani B sami pu na A rina kame to investment sumtel rate 8% invest lowe current na akat pu to 6.25% ko kama invest we mai A rina tingkum kanai invest so bitonge kharina tikum patai invest so bitonge tike mai tai kanai ti he tikum mai tang A rina tingkum kanai invest so B rina tingkum patai invest so kanai to simple interest he kasam e to na sai mai kasam ma ka ba he kanai amount kasam ti mo na the principal investment kasam ti mo na the ko je na simple interest de za ko A to simple interest 8% into 2 go to B to simple interest 6.25% into 4 misal to A into A to the 16% equal to B ano ko thai lo ko 6.25% sa me 1 by 16 sa tong e hol 6.25 te 1 by 16 a hi kan te hi sam na 4 for the 16 correct na A 16 by 100 go to 1 B 1 by 4 4 25 is 100 ecom A sai sai to A B kan to ratio hai 25 kan 16 9 wam the kan to total hai azu kai ta kan to total hai 41 kai the question rin sai kan A kan B kan to investment kariu mi te rupees 12300 wait na sai kan to 41 3 ja
3000 now 1 unit rina 3000 rupees 3000 is size to how much was invested by a to lupa so invest lobo a to unit ano 25 sanana na ba me 25 na kom sa 25 unit is size to azu ne ta into 3000 multiplies loko 25 3 ja 75 rupees 2500 25,000 है और ऑप्शन नंबर बी है सो में ऑप्शन थे करेना last question all of us I can suna Saurabh invested a sum of rupees 16500 divided in two different banks at a simple interest 6% per annum and 8% per annum respectively. If total amount of simple interest received from both the banks after 2 years is 2300, what was invested at 8% cover? Saurabh sami pu khanaye Saurabh sami pu ka khange rupees 165 na na bang kone ko the rupees 25 tek me bank nai ko me invest we amount ke azu so time ke akharina 6% ko invest we kani khat kurina 8% ko bank khat kurina 8% invest we kanai te tingkum azu so tingkum kanai kha 2 years invest we tonge mai kanai invest tingkum kanai ka invest lo me te kanai te pakri makan ko rupees 2300 we tana sai ta anyo question ne sa me tho mai kho 8% ko mai invest kai lo ko mai tong sian te azu so tana than dong ngai kom to anyo mai 8% to amount phu pa ko sa to mai 8% to amount mai ka zat pho lo ko x tana pho lo ko kom to kha liam lo mai ka lam trina 165 00 minus x ta pan the mai sa to question ne sai kanai to simple interest kanai kriu mi tai rupees 2300 mai are sa to mai question ne sa to nge mai tong kho khot kai kho okay simple interest rai mi tong sai sa to 16500 minus x into 6% into 2 years sa tong the plus kanai me investment x into 8% into 2 years sa tong kanai kriu me tai rupees 2300 or khot kai ro kho 16500 minus x into 6 to the 12 by 190 corona x into 8 to the 1600 equal to 2300 how 12 16 23 है कनु का है 4 and division होते 4 3 is 12 4 4 is 16 4 5 is 20 4 7 is 28 4 5 is 20 how phải được không 16500 minus x into 3 có các bạn có tiền là bao nhiêu hay 100 có nếu 100 how 100 cái này hay này tôi transfer tận nữa tận lâu thì có okay 4 by 4 into x corona 575 into 100 con này tổng thế có được cũng to mấy multiply không ni số có 5 3 5 is 15 3 is 18 3 1 is 3 0 minus 3x plus 4x equal to 57500 okay không rõ là vô mày minus 3x plus 4x sai to x thế sai to x is equal to 57500 đây này là phải sai to minus đây này phải sai to minus 1 như thế minus 49500 sai to 000 so minus 98 x tổng value है 8000 8% को मैं invest लो मैं amount है rupees 8000 है साथ उनके option A है जो मैं option थे साइंग तो खबर न लो मैं सुपन थे तो को मैं तुम वीडियो जालो ना गाए तो ना लो मैं ना थे subscribe लो वो खनी shares लो वो तुमको थे